Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Kikinpaq Cayaminchaca Diospaj Maquipimi. Achka kutin, hipapunllapaq yuyari aqllayka, llapikuq shinami kay tukun. Tukuymanta yallika, imata mikunallatapish mana aqllay tukuqpi. Hipawiñi kanaman chayashpaka, imapaq kawsana kashkata, imata yachana kashkataka, allitaq yachashkatami yuyarkanchik. Shinapish, ñukanchik imapaqka mana chasnakanchu. Proverbios 19:21 nin, runakunaka imatapish yuyanllami, ashtawanpish mandak Diospaj munayllami paqtan. Cayaminchapaq imakunata ñawpamantaq tukuyta allichishkata charikpish, Diospaj munayka mishanataq kashkatami shunqumanta kritukunchik. Ñukanchik hipa punllakunapaqka allitaq yuyarinaraq kashpapish, kasilla kawsayta charitukunchikmi tukuy ima ruraykunapish mana ñukanchik makipi kashkata yachashpa. Chika, shamuq punllakunaka mana ñukanchik makipi kanchu, yaya Diospaj makipimi. Mana yachanichu, ñukapaq Cayaminchaca imashinataq kanga. Shinapish allimi yachani, yaya Diosqa paypaq makipi tukuyta charikushkata. Ama kungarishun, Jeremías 29:11 pinikushkata. Ñuka kankunapaq imallata ruranataka ñukamari yachani. Kankunapaqka llakitaka mana kachashachu, ashtawanpish sumaq kawsaytami kugrini. Kankuna suyakushkatataqmi kusha. Kikinpaq Cayaminchamanta rimashpaka ama tukuyta allitaq kallarishpa shuk rikuq kaychu. Chaypaq randika tukuytaq Diospaj makipi kashkata shunqumanta kri. Tukuytami rurashkanchik imatapish allichinkapaq yuyashpa. Shinapish Diospajmanmi tigranakanchik. Chikakunanka Dios kunashkatami ashtawanka uyanata ministinchik. Diosta mañay kikintaka pay munashka shina kawsanata rikuchichun. Shinallataq kawsaypaq purinapi kringapaq. Mandak Diosmi paypaq mana pandarik munaytaka kampi chinallataq kanwan paqtachinga. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.